Good afternoon, Alan J. Ken Cassandra. Naragsak kay mulaang. Din sa mo makaangis dati nubya. Sobran sa mo dito ang kabit-kabit yo kanya natatay. Agkon konpisar ko uray lang nga makakidkid mata nagdagsen mo di ko rimatmat nga panyo. Uri pilpilitin nati agmata ka makadong sa akin no. Pinadagsanan nyo mati. Diyan mo no manukilo data ko rimatmat gasam ngay data nga baybayadam niya. Ang kamo nalasin iso nga dandaniklo ka isan tarupam no. Si kamo ila datawon no haan. Sobra matapintas mo, ala ka, aldaw yu daytoy. Uray ni Jay ni, sabsabali mo rupa na tatangal daw ni, nagwapo na okay, tam. Dayto ko mga gwapo kinpintas ka agnanayon. Nya. Dayto ko mga isam tarupa ni Jay nga may agkonpesar ka kasla shining jerupa na, wow. Ni Cassandra, wano, tiragsak na, isos Diyos ko, kaslalahang nga nagpudot tilubag, yamang kayo ta aircon. No, ang ladata nagayos takiday mon Cassandra. Agyaman kayo tana, kung hanggang pagyama, dayta nga ragsak yo, dayta nga, anya na ganan, raguyo tatanga aldaw, how I wish nga inaldaw ko maakasaryo niya. Dati ko hanyulatek ikatantabado yung aduan, talaga kastayon. Anyog ikatanan. Dayta ragsak yo tata, ala, nobody can question na niya dayta, ragsak nga kayat yung inururay. Awan ti maka question, awan makaibaga, dakaila ang ngadwano anya ti adda ti puso yo tatanga gundaway. Kadda kami, adda ti pamilya yo, adda dagiti tattao, kayat yung nga pasantun day nga panagdinayo. Very good. Da kayo laeng ngadwa ti makaibaga no kas ano karagsak ta puso yo tatta ay kanasaya at launa ano ti puso mi maamin tatta ka kastamet. So ti pampanunutek no nga tamo nagkasartipadi. Maya nga ta, ay grorar ada kitay mamarites. Sigurado ang lululululo nang rona no tuyan ay kaawanan dakes sa niya. Sabsabali taragsak yung amti how I wish nga dito ko maragsak yung kakastangag na nayonin. How I wish nga data ko mga raguyo, dahita nga kasla aglaglag to a puso yo, kakastanan. Ngam, sad to say, Alan J. Ken Cassandra, we have to go back to the reality, han? Dahito lang aldaw ti kasar. Laglagi pa nyo, dahito lang aldaw ti kasar. Agsasala kay madamdama, agpipicture kay madamdama, after nga maikat ta belo, maikat ta kurimatmat mo nga extension na, inikat na gel ni Alan J. Nagaawid dagita ni Ninang yung imay nakipangan, nagawid ti pamilya yo, dodowa kay ton. Masapol lang, agsubli tayo at realidad. Aghanimon kayo, di amon naman nga bulan, mapang kayo, okay, enjoy pa lang neta, namayat pa lang ta, honeymoon garod. Diyan mo na din no kayat yun, yung Boracay, wano ijay, kwan, wano, da kami kumaano siya, honeymoon na ka, jilibtong, di babati ubogan na ka, mabalinda jayan na ka, kaludlodon mi daga jayan nuangan. Kamayat, aghanimon kayo, ti sublyanan tayo, tati realidad ka, ti biyag yung agkasawa ka, mga agnanayon akasar. Nga agnanayon nga honeymoon. Nga agnanayon nga langit. Kano talaga aday tarupan ni Cassandra tata, ije aka, alan aka, kasla langit at tarupan na tatahan. Kas jemat akan yung Cassandra, wow, kasla grupo pa nga anghel mat ani alan tata. Ti saludsod to, ano, nagrupang ito ni Cassandra, diya ka mo naman iturod mo ito pa kitaan. Na nagmirugrog to ni Alan Jeno ag problema na agsubli tayo aji realidad. Ha iso ti kunakon how I wish nga agnanayon akasar. Kati sa ludsod already jay already dagiti agkaskasar. Kasano ka tidog dayta nga kwa kaano ka hanggang kailan dayta nga ragsak, dayta nga pintas ken gwapo, dayta ikarkarit yo nga ayat. Napanak na ki anniversary din the other day. Kinasar ko ida 21. 21 di last year. Damay sa nga anak dan.
Kaya di agkasarda ka, siyempre, gwapo mo't amin nga gwapo pintas mo't amin nga pintas at tanaganak da, kinumustak. Gapota kinasyat ko di lalaki, may kantag syat tao, one father, syat kami. Hoy makatoy ko nak Genubia idi nga dati nga nagpintas, anya mo dagiti naga chismoso ka mo tangka bumibibiyang, inya mo dati nagorgura. Ay sus apo ko na jay lalaki talaga niya. Amom ti inaramid ko na apo, nagpaspas makatawon pa ilaang nagpaspasin siyan. Kadi agkasarda ka with all the bongga kada amin nga dekorasyon dandanin pa hanga master gi simbaan ti kaposkol na. Ngam di nagsublidan ti realidad ti biyag, at dala trabaho di lalaki, at da trabaho di babae, kas di mo't agsubli kayon to. Si asin nun to ni Alan J. Si asin nun to ni Cassandra. Hanggang kailan, aging nga kaano J, nga jeropa ni Cassandra nga ingkasar mo ka, kanayon nga makaay-ayo. Aging nga agkaidda kayo. Aging nga kaririing iyo. Kasi mo kanyang Cassandra, kaya hanggang kailan mga makaayayo, dahi nga bisngay, dahi nga isem, dahi nga gwapo. Kati dawat ko nga padi nga mangkasar kada kayo, dahi ko mainal daw, kasla kasar. Di rago. Reality talk mat aka damagin nyo mat aka dagito yung mga nag-aasawa nga nanang kada tatangyo umuna da nanang kintatangyo nagpipintas kada naggugwapo dagita ide amin nga banda inabangan da amin nga lugan inwada ay nya naganan pinapintas da ngam idi dumanon idi nagproblema da nga aming mga agasawa ka at dalata mo pagproblemaan na aging gamot kapigsa day di isem kanagbalin nga ngariyot. Kas ano mo day di lambing nagbalin nga gutad. Nada niya mat natata siyempre ni Jeno pan naitulod ka lamay kan in na yadem kunana pay laeng. Isakit na alalayan na. Ngayon ito nagasawa dan, ay di na pa'y sunduanan, nagpatay-patay nga lumugan, makusilapan, mabusinaan. Nagbayag! No man no dyan, babae mo tinagur-uray, napanam, di magasam. Ayan nandagi di lambing. Ayan nandagi tinaanos nga panangisakit. Ngala, how I wish. Kasano nga ron nga mapagtali na adyo dito nga ayat nga ibagbagayo. Kasano nga ron nga inya nga ron ti aramiden nyo tapno agtali na edlat nga makaayo ti tunggal maysa kada kayo. Haan lang nga tataal daw ti kasarkin honeymoon. Kasano nga ron? Kunada, ti agkalaysa, it is a decision. Decision nyo dato yan. No kung kunayo nga ibasbasaryo laeng ti emotion, mga sawa akon, tay ayatak mamang, naggwapo. Mami, ay ayatak nagpintas, mga emotion da jay. Kaagbaliw da jay, mabalin nga agbaliw da jay, no agbaliw to mataropa. Ta emotion nga ro da jay. Ta mong ti emotion kaagbaliw-baliw. Kano da jay, ibasbasaryo da ita ayat yo iti emotion, baka agpukaw. Haan, tatanda na agkalaysa kayon, ag-decide kayon, nag-decide kayong agkalaysa, panindigan yon. Nya? Alan Jay, kita taag nanayon nga makaayayo ni Cassandra iti imatang mo. Uri tangtangsitan nakbadir, kagunggo naman, inasawam garod. Uri supladaan, ay nag-decide ka garudan. Kasi ka magkasandra, no nag-decide ka mga asawa ni Jay, inyan tuman ti pagkapsutan na, ano sama? Agkaralada pa, di nakpay maitol. Kugunggo na may nasawam garod. Ako arako pa maday ta. Takas tangor ti pa nagasawa. Ado ay apo tata ka mayat pay laeng at hanggang pay launay nagdin na tinapaot ngam into no ka kawurtan ti lubong yo, karikot yo nga agpamilya, adan to dagiti banag nga hanyo nga maawatan, rumwarto no si asino ti tunggal maysa. Tano agar arem ka nakadulin pa ila dagita pangil mo nya.
Agpapaarim ka na sweet ka pa ila ng rumor to kita sara kada pangil kada into na medyo agregat kayo ay sos apo. Kada pa injak mo how true kada ka di medical field ko ma. Injak mo ni Cassandra ta muna tag agas mo nya mo kasano ti agas na dijay how true dijay postpartum ko nada dijay syndrome. Katikunahan lagayam nga makatawan up to 7 years. Adda kayam dijay. Nga adda postpartum syndrome jak may explain basta lakas jay nga doday tayo naganak di babae adda sabsabali kanya nga hamo maawawatan ura iso na no dumahan na maawa kin talagang ha maawatan di babae nga talaga niya talagang adda tiling di babae no agpakaro uri mayat tiraragsakan yung taten to nagpakaro nagmisuotan anya basol mo ura agbubuya kay la TV ko ma dagay agasawa wano agnobyo agbubuya da TV nagmayat kakatawaan da. Hindi no kan lalaki, adda tiniksan na nga babae, na, nagimon, kidaganan, kasya kamat. Nagbibuyad dalat TV ka, pinabasol nan lakaynan. Kasya ti kapartak, nga maan di postpartum syndrome kung kunada, postpartum sa titam na daya. Kaya talaga nga kung ado ti agagal. Kaya so daya ti ibagbagak, yung iti side mo mo Alan J, isa ganaam daya, daya ti ibagbaga tayo, nga ha, uray perfect ti panagkitam gini Cassandra ta iraman mong asawaan dagi jeto hamong among rumor para kanya na. Hamong ibaga nga perfect ti asawak ay naimulam nga kasta talaga nga makakaasi ka. Iraman mo nga asawaan anyan tuman dagiti pagkapsutan na anyan tuman dagiti pagkurangan na. Tapno hangga ma-frustrate. Kasta mo kanyang Cassandra. Ay, kasi siyempre, nagagat, nasingpet, napailang nga rimwar na katatao na, nang runa tataga ipot data, mo nga nasisigla na kita. Joke, gawan na mamok, kaya, iraman mo nga asawaan, na anyan to di pagkapsutan na, amom kinhaan, iraman mo. Siguro ti bagbagak pa kada ti agkasar, ti ikasaryo ko namon no agkasar ka, ni bakit ko, agkaskasar kay pailaang, ni bakit ko, haan nga, dati, napintas, nalambing father, maalala, haan balik tadem. Inyo ti asawaam, burang, nagsakit pa nagsasauna, managimon, istrikto, alaan na amin nga ATM ko, awan pa datay. Kasjayon ti asawaam, ta isunto mapasamag. Tano iti bagbagang mga asawaong ke perfect ay madi awan narigat tao ni Cassandra at the same time Cassandra tao ni Jay adun to dagiti rumor nga pagkapsot iso nga tatapay laeng pawaywayan yon isaganaan nyo dayjayan tano ti mindset mo ke perfect na isus frustration la maalayo frustration laeng kinuray ibagbagatay dito, ibagak, oray, professional kayo, oray niya nagadalan nyo. When it comes to married life, ay magrugi kayo ti zero. Damagin nyo no kas ano nga nag-adjust, dagita naganak yo. Kas ano da nga nag-struggle tap no. Haan nga ti struggle ka, adda anti kwarta, no? Adda profession nyo, awang problema, adda kwarta yo. Adda anya naganan, ti struggle yo ka, agpundar ti gamit, nalakaday tan, adda trabaho. Ti karigatan nga struggle kas ano yung nga adalan ti ugali ti tunggal may satap no makapagsabat dayta nga panagasawa ta aginnawat kayo. Kakadagi tay nag-asawa nga adda ti adda ni agsina, adda pay nagsisina, adda pay nangisukat, adda pay nangisukot. Ngata amon ti lalaki ka nahan na mari na ti ayat ijay asawa na nohaan mapanji katugangan na, madimat, apanji balay na, madimo, maungtan met, agbirok ti mga pismet, adijay, nang runa no, awan lablaban na di lalaki, agsasaopay laang, agsasaopay laang, di pala nakaririing ti kulaaw, aglilaaw, ay, kahangan naruang di lalaki, agbirok, kadagitay mga ayo kanya na, iso nga agdagas-dagas, dagiti adda silaw na, limag-limag, dagatay, agkirem-kirem, kamom ijay ko, ure, basta nagpulbos nga nabanglon, ay, nabartek maten, at least di jahan na nga ungungtan, aprusan na. Anak pa nga napanta, di yun to kakuna nga pa nga amok na buyak. Kaya no DJ ti no hamo nga maitid ijay iso ti papanan na. Di same mo DJ lalaki, di babae. Ay nya na gana reality talk ko na tayo. Apay nga DJ babae, professional.
nagpintas, nagdesente, naka-opisina. Dila kay na, ay kay professional mat, engineer, nga si kaadatoy ko pa kumpadre. Dali mo to. Kaya adama kwarta na. Apay nga ti bangalala DJ, ti kulasi sila DJ babae ka DJ driver. Nakitaom ka man ni Garillo nga kasla adik. Apay nga iso, ngamin iso nga ti makaitid di pan nakaawat. Time tano aglulwa di babae ka iso ti makaawat. The same. Iso nga ti ibagbagak kada kayon, Cassandra Ken J, tatapay laang iraman yon, rugyan yon ti aginnawat. Haan nga aginnawat iti pagpigsaan, masapol nga bigbigan nyo, dagiti strengths ti tunggal maysa, ngam iraman yon nga asawaan dagitoy, dagiti pagkapsutan danto. May kadwa pala datoy ata diyon tukag ko na, adupay. Orion tayo anticipated mas dito yan. Jay, ikarkarigatam nga hanga dadaulen ti talek ni Cassandra. Nya, number 1 data. Cassandra, at the private life ni Jay, hamo nga ibaga nga gaputa asawam ke serkem amin di katatao na no. Respetarem di ego na, ngam Jay, hamo dadaulen Jay, talek ni Jitras ni Cassandra. The same time, Cassandra, hamo nga dadaulen mo ti talek ni Jay. Uray ko na yung agasawa kayo, at the privacy ti agasawa. At the limit na. Hang masapol nga waraem amin di katatao na di asawam. Lalaki man wano babae. Nagrinespeto kayo, at the transparency, ngam na kayat nga saun nga waraem di katatao na, madi. No walang-wala, di lalaki, walang-wala di babae, no awanen na wara amin, iso dayan agbiro kan timang buukan niya na. No winaram di babae, agbirok timang buukan niya na. Si kamo nga lalaki, na winoram jay, wala babae, winaram jay lalaki, agbirok mat timang buukan niya na. Haan lang third party or fourth party, mabaling nga timang buukan niya na, barkada, addiction, hobbies, no iso ti pakabuuan na, ure hangkay nga agsina, ngam no nawara, no awanan ti katatao na, ad nga i-priority na dagito, ito iso ti pakabuuan di katatao na. Iso nga, before nga dumteng day jay, agrin nespeto, haan nyo nga dadaulen ti respeto ti talek ti tunggal maysa nya. Tano awan ti talek equals awan ti love. Haan mo mabalin nga ayaten ti tao nga haan mo nga taltalken. Nalawag day ta Cassandra nya. Nalawag day ta Jay nya. Haan mo mabalin nga ayaten ti tao nga haan mo nga talken. Agin inot latta nga mapukaw. Uray karkarigatam nga pasublian ko nada addan tulat tabahid na umadayo nga umadayo. Iso nga tatata na sa papay haan nyo nga dadaulen ti talek. Tras ti tunggal maysa nya. Ikarkarigatan nyo. Ikarkarigatan nyo. Kamaudyanan na. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon dayto nga panagkararagyo. No manmanukay nga agkararag idi i-times 10 yon. Nya. Numan mano kayo nga aglalo idi, i-times 10 yon. Haan nyo nga orayon di gundaway, nga sakay la agkararag kini Apo Diyos ta, may sa nga lamok di nga agperman, kamapukaw yu titunggal maysan. Haan nyo nga orayon di gundaway, nga umay kayon agparintumeng, nga agpakpakaasikin ni Apo Padi, Aba, kararagan na kami man. Un maikararagan da kayo, ngam anyat inobrayo, idi kapigpigsaan nyo, linipat yung gamin ni Apo Diyos. Satay mo la umay no agag-agas tayon, haan before pay laeng agtalag kay kadakkanyanan. Umay kay dumawat ti pigsan, umay kay dumawat ti espiritu ti panakaawatan. Umay kay dumawat ti espiritu ti tibker tinakaman nga daman pagkapsutan na tibker kay lata. Nagsakit nga panunutin nga how many years ka, agpakararag kayo, taapaya, kayat yung nga isolbar dahita nga probleman, tadakkelan, nakaramutan, inya inobrayo, idi kapigpigsaan nyo, linipat yung ngamin ni Apo Diyos, isuna ati pagkamangan nyo. Iso timang bendisyon kada kayo, kang runaan na nga ibagak, haan nyo nga ikatan ni Apo Diyos, iti dati nga panagasawa. Nya? Haan nyo nga lipatan. Iso ti priority yo, no i-priority yo, ipangpangro na yun ni Apo Diyos, sigurado successful dahito nga married life yo.
Ngam no iso ti yun audio, hangkay nga agrilay ti adal, education. Position, iti trabaho tayo. No daduma ka natangsit apaya di adal ngamin. Hanggang agrilay iti material things. Nalakati agsina, no kabailam nga biyagan ti biyagyo nga tunggal maysa niya. So nga ko na kamay mayat pa dagitay mintatalon nga padpada isumula nga man og sisina di ubbog. Apaya, makin inaldawang kami makiraep, makigatod. Anya ti nya karbengam nga makisina ka umpay pagplitem nga pumanaw. Iso nagdaduman no awan may mayat pay. Tano adda kayam, kaya ni lalaki, kaya ni babae, api naglakaki din. I can live, hana nga I can't live, I can live without you, kunana ah. Iso nga hang kayo nga agrila iti power ti sanikwa. No. Haan nyo nga i-prior. No, dagita sanikwa. Dagita ari-arian nga kung kuna tayo. Dumteng tulat ta. Natural nga dumteng na itagam. No, isa priority yung over our relationship to our God. Awang kakaasi kayo. Madadaol. Haan nyo bukbukudan ti problema yo. Haan nyo bukbukudan. At dagiti naganak yo. Well and good na pipigsada pa'y. Handa pa'y mga agkabaw. Kaya may magkabaw mestra niya. Agad makatulong da. Kada kayo. Ngam, in the end, da kay tumulaang nga duwati agbibiyag. In the end, da kay tumulaang. Iso nga kunak jay, itinagan ni Apo Jesus pagbalinam nga nagasat ni Cassandra. Ipagpanakil na kan, sinula kay mo ni Jay na singpet, na anos, managkararag. Cassandra, pagbalinamot nga, sino bakit mo ay ni Cassandra, na singpet na anos managkararag. Haan nga DJ ni dakkel ti balay na, DJ ti dakkel ti sanikwami, no daduma isuda pa iti umuna nga agsina, no. Ni Apo Diyos, ti pagtangsit yo. Naaganak kayon to palubos ti Apo, naparaburan na kayon to, ti umuna nga isuro yo, relasyon kini Apo Diyos. Da amin sumurot to. Haan nga agbalin nga, managing bubukod ti sanikwa. Uray kukam amin nga kukwa, no managing bubukod ka, hangka pulos nga naragsak dito nga lubong. Adda ti talent tayo, skills tayo, adda si ribbon tayo. Makatulong day ti panagbiag tayo, kasapulan tayo, hanggang hangkay nga agrilay dita. Naggapukin ni Apo Diyos, isubliyo apagdaydayaw kenkwana. Ala kada kayo mat nga naganak. Congratulations na adda kay ditoy ay nakanang sa uwan, aramiden nyo ti obligasyon nyo akas Kristiyano. Agingga nga agkasar di anak yo, agingga na nga naagrigat dan to, ag problema dan to, haan man nga material things, tina espiriton nga banag, adda kay tulat ako, sumuporta kadakwada. You are doing your job, ay tidak ito na Christian one nga pamati, ala, congratulations. Tulungan nyo ida, ngam, haang kayong ag-decide para kadakwada, ibilang nyo ida, akas baro nga sa nga, pagasawaan, respetarin nyo, DJ diskarteda, respetarin nyo, DJ kayada. Da kayo nga ninong kadaninang, yak malasin tadaduma, nagpipintas da, karubak mo ilagayam. Mas lang nagpipintas da ka, lakahan lakadimot, ang data pa nagmarcha mo tirolyo niya. You pray for them. Ikararagan nyo ida. Inanak nyo ida, inakem yung agbaling nga godparent nga ti awag na deya niya. Na Diyosan nga ina. Iso nga inala da kayo, na Diyosan nga ama, adda mang ikarkararag, mang tulong kadakwada. Naglakamot ni mga anak na umay kalaagmarcha, sakit ti Santa Lucia, di mo ti Santa Lucia, nagiti politician umay dagwarcha, nagawid dan. Politician umay nagmarcha, nagawid dan. Ay niya ka nga sakit dadyayon. Di amot at taman, awam mo ni Mayorsa. Pinagbalinan da kasi haan, adda rulyo, adda akamyo, ito yung agasawa, inala da kay ngarod. Sa adda bigbigbigan da, nangruna atay pagpatulad kin pa nang ikararag yo. You pray for them. Nabilag ti kararag. Hala ka dyan nakalista nga, nagpirma ka, ninang ka, ninang ka, anya na itulong mo, isarek kong to di trabaho. Mayamat, no, makatulong, ang hanga day jay. Tininang iso da dyan mangikararag, tumulong, nga mangurnos nga agbalingan na Kristyanuan datoy. Alati na Kristyanuan nga gimong kada kayo Alan Jake and Cassandra Jane. Cassandra Shane, makikaisa kami kada kayo. Sapay kumata successful, agbalin nga ti successful kang runaan na di panaginayat niya. Haan nga dahi tinaba nang. Natural datan, damot adalyo. Dahi ti agbalin nga naragsak. Pagtuladan to kumatigimong.
Dahiti kumatingtingala ento ti gimong ti kinapakumbabayo, kinasaya at yo, panagin innawat yo, ado ti tao nga maayayo kanya yung agasawa. Dahiti kumatitarigaga ito tapno agbalin nga successful niya.